Ola bafethu Kanibingelela nonke emakhaya igama lami Vusi Mabunda umhlabe umabunda omuhle akacala umuntu obheka bonke abamcalayo. Le ingoma yeza TV makubusanda kusijoina. Thank you for subscribing. Bafethu namhlanje sikhuluma ngokugeza uma ushonelwe isithandwa sakho. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe umuntu uzothi kodwa akangishadi kodwa akangilobolanga nasekhaya abamazi kodwa kuye kube khona iproblem bafethu ngoba namhlanje kunabantu abaningi abanesinyama laba hamba khona abanesinyama ngoba umuntu uhlola umuntu uthola ukuthi lo muntu unesinyama and then emele agezwe and then bese uyabuza ukuthi ngigezani bese uyamtshela ukuthi hayi wena hamba nethunze elimnyama and then kube ngathi mhlambe uye wakhipha isisu mhlambe noma ke wenza miscarriage and then bese ke akutshela ukuthi no mhlambe ukuthi ngishonelwe iboyfriend yami mhlambe ukuthi ngishonelwe igirlfriend yami yayibona into enjalo. So kuyadingeka bafethu ukuthi uma kunjalo kuyadingeka ukuthi ugeze, kuyabiza ukuthi ugeze bafethu ukuthi lelo ususele lo thunzi lelo ngizokutshela ukuthi why kumele ususele lo thunzi lelo lokuthi ushonelwe mhlambe isithandwa sakho iboyfriend noma igirlfriend. Isikhathini esiningi uma uthandana nomuntu lowo muntu loyo uyamthanda naye uyakuthanda and then lowo muntu loyo ashone ngaleso sikhathi nisathandana wena naye lo muntu uma yena ashona leso sikhathi nisathandana yena usuke asakuthanda usuke inhliziyo yakhe nengqondo yakhe konke kusasekuye so lo moya lo uphinde ubuye kuwe futhi wengamele wena lo moya wakhe lo ngoba wazi wena njengesithandwa sakhe wazi wena njengomuntu mhlambe ebekakhuluma naye izinto eziningi mhlambe bekashare naye izinto eziningi bese ubuya kuwe uma yena sekashonile then kuba khona lelo thunzi lelo ngoba uwazi ay boyfriend yakho noma wazi ay girlfriend yakho. Now kuyadingeka ukuthi wena ugeze isinyama and then it doesn't have to be ukuthi uhambe uye gibo lomfana noma gibo lentombazana uyogeza khona ungageza nanoma ukuphi like mhlambe umlaphi wendabuko ageze noma ugeze ekhaya kodwa mina njengomlaphi wendabuko ngiprefer ukuthi ugezwe yimi. So uma ngigeza ngizokwazi ukuthi ngigeze kahle then sikwazi ukuthi sixoxisane because lo muntu yebo bonganayo umntwana naye mhlambe bona umntwana maybe bongenayo umntwana if bonayo umntwana naye lo muntu lo obvious kuyadingeka ukuthi naye umntwana ageze but then even if nanoma bongenayo umntwana wena kuyadingeka ukuthi wena ugeze ukuze ususela lawo mathunzi lawo ngoba azokulandela and then number 1 angeke usahlala nomuntu wesilisa mawucala uhlala nomuntu wesilisa yena lo muntu lo uzoba nomona lo osekashonile sekadlule emhlabeni uzoba nomona angeke kube ne boyfriend ngeke kube ne girlfriend ngoba lo muntu lo uzobuya ahlale kuwe then angakwenzela amathunzi amabi ungazithola ungaphakathi kweaccident especially if uhamba naloyo muntu loyo oyipartner yakho ngaleso sikhathi leso ungathola ukuthi mhlambe lo muntu loyo uyahlangana naye namhlanje nenze lokho enikwenzayo bese ke niyahlukana noma ningakwenzanga lokho wena once wabona ujo ukuthi wena ni serious kanti le ndaba ayikho serious according to lo muntu lo ngoba unesikhwele uba nesikhwele nanoma seyangasekho emhlabeni. So wena uzothi mawuhlangana nomuntu bese yena anihlukanise lithi manhlangana nomuntu anihlukanise and anganihlukanisa ngendlela mhlambe engekho right anganihlukanisa ngeaccident thola ukuthi wena awufi lapho akufi umuntu kodwa accident nomunye naye accident nomunye naye thola ukuthi noma ngase accident but niyahlukana niyaxabana nenzalo niyalimaza netjo ukuthi angafuni ukuthi akubone unomuntu wena eduzane kwakho. So uma ungageza number 1 number 2 number 3 mase ugezile qinisekisa ukuthi loyo muntu loyo uyaphuma kuye like yebo beka boyfriend yakho yebo beka girlfriend yakho ni share izinto eziningi nama pictures nama messages nina whatever nama plans. So manje uma sophumile kulo uma sewugeza lo muntu loyo ngoba angeke uthi uma ugeza bese uphinde umsuse njengethunzi elibi and bese ke uphinde ubuye futhi wena uloku ubhizi mhlambe
unezinto ezikukhumbuza yena uloku umkhumbula uloku wenza because leyo nto leyo iyambuyisa lo muntu lo because ukuhamba kwakhe akahambi njengethunzi elibi akahambi njengokuthi ahambe total uyahamba njengethunzi elibi then abuye eze kahle then uma eza kahle wena mawuphinde wena ubheka ugcine ithombe zakhe ku Facebook ugcine ithombe zakhe ku ma Instagram nasefonini yakho ku gallery kunethombe zakhe wena naye then lo muntu lo the more wena ubuyela the moment ubuyela ethombeni zenu kula naye abuya khona empilweni yakho ngoba uyabona ukuthi yebo lo muntu ungezile kodwa nami ngiyasuka kodwa uyangibuyisa and then uzoba nejealous futhi ukuthi hawo lo muntu usangithanda kodwa manje sekayacomile futhi kanjani waya acoma waya aconywa futhi yabo then uzobuya futhi and then if akaphumi kuwe like ngesimo sokugeza kuyebiza ukuthi hamba uye ethuneni lakhe ufike ethuneni lakhe ukhulume umcele kodwa ubalekele le ndaba ukuthi uhambe wedwa ethuneni lakhe because kungenzeka lelo thuna licushiwe kungenzeka ba blame wena ngokushona kwalomuntu kungenzeka ba huwe umuntu abamsolayo ngokushona kwalomuntu uyabona kungenzeka mhlawumbe kunobuthakathi uma sofika wena lapha yana uchithe inemfu uchithe amakhandlela lapha bese bayabuza ukuthi ubani lo bese bayahamba bayicupha whoever beka lapha yana ongasiyona umuntu womndeni uzoba ne problem thatha umuntu omdala wasemndenini noma hamba uyobika emndenini wakhe ukuthi ngicela ukuthi ngihambe ngiyobona ithuna lakazibanibani then once ubakuvumela then it's fine then if ukhona ungahamba nawe then it's fine mafika lapha lo muntu lo emela introduce kule lo thuna lelo and then bese ke asho ukuthi uzazikhulumela wena bese wena uyazikhulumela usho ukuthi izibanibani wakwazi banibani ngiyacela ke manje ukuthi ungivumele manje ngichubekele phambili ngempilo yami ngoba eyakho impilo uyiphilile so manje sokusikhathi ukuthi nami ngichubeke nempilo yami until uNkulunkulu mhlambe angikhumbule into ezinjalo so nami ngiyadinga 1 2 3 ngiyadinga indoda ngiyadinga umfazi ngiyadinga abantwana so ngicela ungikhulule bese uzokukhulula sengikhulumela ukuthi if akashiftanga ngalesa sikhathi umgeza then hamba uye ethuneni lakhe but if ushiftile mawumgeza then it's fine so qinisekisa ukuthi ugeze uma ushonelwe umuntu ebewuthandana naye whether bonomntwana naye whether bekakulobolile or angakulobolanga nje if ushona wena nisathandana ninaye then uzobuya kuwe then makabuya kuwe uyobuya kuwe njenge boyfriend noma njenge girlfriend depending ukuthi bekayini kuwe then uzoba ne problem wena ngoba ngeke usachubekela phambili ngempilo yakho mina ngitholakala eGermiston eGoli ku number cellphone number ethi 0849729634 0849729634 thokozana